Kokuqala engakusho nje ukuthi inkonzo yasekamela ngisayitholi ngendlela. Isikhathi sami angisakunikezi, sehlezi nje umuntu okhathele. Uma ngithi nje hayi phela kufanele ngithole isikhathi sami, hayi ngisakwazi kwenza lutho nje mina. Angikwazi ukubona abangani bami kufanele ngihlezi ngenza yonke le nto nasekameleni. Abangani ibona bahamba phambili. Angisho ukuthi abangani bona bahamba phambili. Kodwa phela isikhathi sami ngiyasidinga nami. Ngiyazi njengomama phela kufanele njengomama phela kufanele ungineze ithuba lami phela ekameleni. Ungineze ithuba lami. Ngikhathele nje nginika naso isikhathi nginyanga sonke apho kusijalo zonke insuku wena usuke ukhathele wena. Phela ngikhathele. Okay, niqale relationships wawukhathala but not now and then. Yini le kwenza manje ube nezikhathi webhayo ubabethi ucela inkonzo uthi ukhathele? So ngikhathela wangempela. So ngikhathela ngoba mhlawumbe suke ukhathala nje zonke insuku. Ngoba mina ngifuna ukukhuluma nawe vele ulwe nje wena nami ukhwela udile kumina. Kufanele ngenze njani mina? Wena bhuti ungayimela le nto nabo uthi umuntu wakho ukhuluma nawe akulezi ithuba kufanele ehlezelwa nawe nje njalo. Kufanele wenze njani nanto manje? Kufanele wenze njani? Mina ngine pressure kumina ukuthi la endlini mina ngisebenzayo. Mina ngenza yonke into. Yeah, kodwa manje usukwenza extra lokho ngoba naku vele kuwena u-powerful. Yazi mina into engiyicabangayo la ukuthi mhlambe angazi nabelane mhlambe ngezinto enizenzayo. I believe lokho kuzokwenza umehluko noma kuzocontribute. Kodwa singakulungisana lokho bhuti kuba ngavela nginezi ithuba ngikhulume naye. Ngoba ufuna ukukhuluma naye zonke lezo zinto. Ngcono asihlukanise ukuthi okay ngoba weekend usuke khona ayenzaka wena nami ngikwazi ukwenza into zami. Hayi ufuna ngithi ngiyakutshela nje uvela ungangifuna ungilalela nje. Ngiyakwenza nje ukuthi ngithi bengihambi izindlela zami so sengenze sure ukuthi sengihamba sengizenze kufanele ngizenze. Ngoba sikukhona ngeke mina ngimele indaba yakho ukuthi wena njalo wena uthi wenza into oyithandayo ngoba nakho vele wena ukuthi ngikwenza njalo hayi ukuthi ngenza njalo. Ngoba uvele isuke mina nginayo ingane phana nensuku mina ihleli nami ingane ngeweekend usuku ukhona ngithi wena ukhetha uhamba wena. Ngoba sengikhetha ukuhamba usukhona vele izinto ngizenze vele mina ngisale ngiqhubeke ngenze imisebenzi la endlini noma usukhona ngeweekend. Kanjani phela fanele unezithuba phela. Okay, mhlambe omunye umbuzo ongaba khona ubafushile wathi uyakuthanda usayimisele ngawo. Mhlambe wena ke lisakhona uthando labafu njengoba engasasebenzi usamthanda. Ngingasho njalo ukuthi ngisamthanda ngoba ingane yami. Usafisa ukuqhubeka ne-relationship yenu? Ngiyafisa ukuthi silungise la ebona khona la khona iphuthu ngoba ngeke avela asuke eze la kunina babhuti engekho khona inkinga. Kodwa zama ungilalela bengikhuluma nawe noma ngicela ukuthi sibonisane lapha kufanele sibonisane khona. Asilendlini thina sakwazi ukubonisana endlini. Asikwazi ukubonisana endlini manje. Ngoba wena uvela uvukulaka nje wena. Vele uvukulaka nje wena. Asakwazi ukuhlala phansi sibonisane endlini ukuthi okay mama kufanele kwenze ku1 2 3 la endlini.